اینا بچه ها مرحمه حلاوی گمانتری نصیب باشه برای مردم اوکراینا انشالله نصیب باشه ما پماش نکی بابای شای اینجا یاردمچی اینا میگه اون کفگیره بیاری طرف این چی که خطی اکای جمعخان ما اینجا یاردمچیم فقط در خدمتی اینامی تاجیکستانی ها سلامت باشین برادران خطانت نگاه کنین فرزنداتون نگاه کنین دعا میکنیم در روز جمعه بزرگ که همتون ساق سلامت بیاین با وطن با خرکف بیاین آباد شو وطن انشالله یکی بسوم نیاین بسوم اسم تون در کار اسم بیاین آنجا بیارم یورو رو بگیرم دیگه تمام حجاب نیست 50 کیلو نمیرود значит دیده میره 50 کیلو میکنه که پرابلم نیست که اگه چند کیلو ده دیگه اوخی ده دیگه اون اگه باید دیگه حالا کرد اگه 100 کیلو میکنه میتونم 100 کیلو ان شاء الله گفتم کنه گفتم спокойно بیاگم خرخر Оди чака, весь. Третий казан. Вот, ребята, во сколько будет завтра? можете не будете 2 часа может на студенческий будет не знаю Не 2 часа 2 часа 2 часа будет 2 часа точно да все давай да если ракета не попадает голову да принесем 100% будет да завтра да 100% будет тут спасибо да все следующий давай Моя очередь прошла, короче, я... Вон мужик подойдет к вас. Ой. Пока того разбудила, пока того... Я первый раз буду, честно. Все так смотрят. давай следующий давай девушка Спасибо большое. Вот от наших друзей из Таджикистана. Да. Прекрасный плов. Спасибо большое. Всех кормим. Спасибо вам, ребятки. Здоровья нам и